بعضی فقهاء امام میتخ مشیدنی چه وجو نهی بلو چانا داره من یری کتب کنن من یران اچود امام علیه الصلاة والسلام القاب کن گانسود القاب کن ذریعه من یران چی بسون نی یری آخری حجت خدا امام الزمان فیقو معاذیف بسود امام علیه الصلاة والسلام القاب کن حجت مهدی وخلف صالح صاحب الزمان دي علاوه من القاب من معموما يري امام الزمان في عقل جو بيان سوسو دل جو بيغا امام عليه الصلاه والسلام في عقل وقت يجو شهادت يفهم شهادت يفهم منا امام الزمان عليه الصلاه والسلام في عقل 5 سال या जो बसिक ज्यादा में जरे तकरीबन 5 साल एक साल चुगत में जो ده وقت امام علیه الصلاة والسلام فيقو امام عسكري فيقو شهادت يتون دل جبت امام الزمان فيقو چیزو